Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi klip. Ljudi, danas igramo Clash Royale i ovaj je prvi klip gdje igramo na ovaj kanal. Ovaj je prvi klip na kanal i u ovaj klip ćemo igrati 2v2. Ne mogu sa neki prijatelj. Samo ovo malo smeta. Stavit ću ovom. I ovo je prvi klip, kao što sam vam rekao, ovo je moj prvi klip na ovaj kanal. I bit će još mnogo ovakvih klipova. I pokušati da pobedimo 3 po 3 crown. I ovo sad ćemo da stavimo ovaj Valkyrie, Hawk Rider, ali ovdje ju napao nismo vidjeli. Toni i ovdje zepujemo, ode nam tower, ali ode i njim tower, ljudi. Moram ja staviti ovdje sad skeleton armiju da uništimo tu peku i nismo uništili i povukao je on peku nazad i uništili smo peku sad. On je napao ovdje, stavili smo elektroizrat i ovdje. Nemam eliksira da stavim Hawk Rider, on stava Baby Dragona, ali ovdje moram se odbraniti ovako sa Wizardom i on stavlja Ice Wizard i sad ćemo da stavimo Hawk Rider, samo nemamo eliksira i dobili smo eliksira i on je stavio Wizard i dobar damage radimo na njegov tower. I ovdje sad ćemo da stavimo Inferno Dragon i samo ovdje ćemo da stavimo, ja sam mislio da zepujem, ali ne mogu da zep, stavit ću jedan Fireball ovdje i pogodio sam, tako je. I sad ćemo ovdje stavimo skeleton armiju, povukao je sad samo da me uništit ćemo skeleton armiju, ali nema veze to. Ja sad ovdje stavim elektrovizard i zep i nije mogo da nam nije nam otišao tower i sad nije nam pao tower, ali ja sam mislio sad da ću s ovom napadu izvinite, Fireball sam frljao, malo greška. Ja sam mislio s ovaj napad da ću pobesti i sa 3 crown, ali nisam mogao i ostalo je još 7 sekunda i završio je, sad dolazi overtime i moramo u overtime da pobedimo sa 3 crown, ljudi. I ovdje zep stavimo, sad moramo odmah da stavimo Fireball i nemam izbor i ubili se nas. Ovdje nam tower, ljudi. Nismo mogli ni da pobedimo sa 3 crown i nismo mogli ni da pobedimo ni. A sad ćemo da pokušamo da pobedimo sa 3 crown. Nije nam se pao neki da kažem mnogo jači, ali povedeli su nas. I u 10 vremenu i sad ovdje ćemo da stavimo, šta da stavimo sad, ovo ima Witch. Malo sam se zajebao sam se, ali nema veze. Za sad da stavim Fireball, ću da stavim da ubije taj Wizard, ali ubili su nas. Ubili su nam, nije ostao niko.
ali sad nemam elektrovizor da stavim i morat ću sa Wizard, nemam ni Zep, ali stavit ću ovdje Hawk Rider i Giant Skeleton imam stavio i ovdje nam Hawk Rider samo, ali nije, možda ćemo stići do samo da ide Giant Skeleton do cool. Sad može on da ima klon, išao mu je tower, ali tako ide njegov tower. Išao mu je tower, oni su 7. level ljudi, nismo 8. level i to je mnogo dobro nismo bolji od svih. I sad balon nije mogao da stiže do tower. Sad da stavimo ovdje Skeleton Army i ovdje stavio Witch i ovdje musketar koji je napravila dobar damage. Ovdje nam elektrovizor da sad ne znam šta da stavim. On je stavio Witch, spriječit ću ovu Valkyriju i ne znam da je on imao Fireball, mislim da nema Fireball, stavit ću i elektrovizor i on napada sad. Napad ćemo i u drugu stranu. Ma zajebo sam se. Ubili smo Giant. On je trebao, ne sad, to trebalo da napravi, da uradi malo pre. Ne sad. I sad stavimo ovako. I Fireball ćemo odmah. I nismo pogodili Witch, ali nismo uspjeli 3 crown. Ali uspjeli smo 2 crown ljudi. Evo elektrovizor za kraj. I to je bilo to ljudi. Nismo uspjeli opet 3 crown. Pokušat ćemo opet. Zašto ne mogu 3 crown još nijednom da pobedim 3 crown? Do sada sam pobedio, sve sam pobeđivao sa 3 crown, ali ne ide mi nešto sad, ne znam zašto. Sad ću staviti ovaj Wizard. On je stavio Barbarians. 3 musketara je stavio ovaj. I Peku je stavio, ali nije mogao da... 3 musketars je uništio našu... naš Wizard i... sad ćemo da stavimo ovako. Ovako. I... ja mislim da mu ide tower ljudi. Ide mu tower. Samo da mu uništimo ovaj. I tako je. Samo udari print. To je to. Idemo. 3 crown. Sad ćemo staviti ovdje elektrovizor da... ali elektro je otišao. Da uništimo princes. Stavio sam ispred nje, nisam pogodio. Ma još jednom. Tako je, sad ćemo staviti Hawk Rider. Tako. I Fireball ćemo staviti ovdje. I pogodili smo Peku, ali ništa nismo radili. I Rocket je raznio sve. I šta je ovo? On je opet klonirao sve, ali ja sam uništio sve to.
I sad ćemo malo da mu se smijemo. Sad on nema mnogo eliksira ljudi i možemo slobodno da napadamo, ali opet je našo eliksira i zato što je double eliksir i sad opet je naš i nismo mogli, još nismo mogli 3 crown, ali ja mislim da ću sad uspjeti 3 crown. Hajmo 3 crown. Moramo 3 crown. Ne, nismo uspjeli 3 crown ljudi, šta da se radi. Opet nismo uspjeli 3 crown. Bar jedno da uspijemo 3 crown da uradimo i to je to za ovaj klip, ali šta da se radi. Dok ne uspijemo 3 crown, nećemo da prestanemo da igramo. Moramo da pobedimo. Nikad se ne dajemo. I ljudi, imamo ovdje magical chest. Još ne mogu da otvorim. 11 gemova. Samo da imaš neki prijatelj. I evo, jedan moj prijatelj, ali odbio me, ne znam zašto to. Opet ću da ponudim. Neće nam prihvatiti on. Idemo quick match. I sad ćemo Hawk Rider. Sa njega odmah stavljamo Wizard. I odmah trebao sam da stavim nisam pogodio već, ali ovdje uspio sam da uništim tower. Uspjeli smo. I sad onda radi veliki dobar damage na naš tower. I odeni tower ljudi. Sad ćemo ovaj zep da stavimo. I elektrozet nije to zep. I on fireball stavlja, to je to. I sad ćemo Hawk Rider. I on će staviti skeletona i Nervi će stavio. Nerviram ove barbarijane. Zašto koristio te barbarijane? Ne znam. Dobri su za odbrane, ali šta je odradio ovaj? I sad stavimo Inferno Dragon. Stavit ću Fireball, pogodili smo ovaj već. Zep. Nismo mogli ništa da uradimo. Ja nisam vidio print. Da ćemo da uspijemo 3 crown. I ljudi, nismo uspjeli 3 crown opet. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovaj klip. Nismo uspjeli nijednom da uradimo 3 crown. Nema veze. Uskoro će i drugi klip da izađe. I to je bilo to za ovaj klip kako što sam vam rekao. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao!